Awan ti makan. Awan ti nagluto. Anya ti makan nyo kakabsat. Tamangtad kayo man. Anak nagluto tatay. So nga dahi ti ati kanan tayo. Dahi to'y ti kanan tayo tata. Ti pambansang pagkain. Nagiti OFW. Agpapudot tayo ti danom. Kakabsat. Uy, tata ti kanan kakabsat ko. Awan tatag si dati laso na. Awan tatatag si dati na imas kakabsat. Awan tagpadawat ti makan. Padawatan dakman kakabsat. Kain tayo lang diit. Siguro nag-imas ti pinang rabiyo kakabsat niya. Di kayo pamang padawat. Ikabsat yun eh. Si dati kwa. Ang bansang pagkain mi nga OFW. Yung dagiti estudyante nga for boarding house. Yung dati ka nagkatakot ng kagasgasang kakabsat. Kasi wala ito eh. Super spicy. Yun. Kalablabaga. Nakalablabaga kas nakalabbaga tisipit yung kakabsat ko. Tagay mahilig nga ag lipstick tinalabaga. Red lipstick. Tsaka awan eh. Awan lipstick ko. Nakalablabaga. Ada. Ag chopstick na maninan Bagayon to maninan nga hanak nga probinsyana. Ang aga po nga ag chopstick nakakabsat kat hanak nga probinsyana. Siyempre adanak ti Malaysia. Kat ditoy kadwanan nga us-usaran da ko chopstick. Nagkataon mat nga noodles dahito yun eh. Siyempre chopstick ko masalaklaka ti mangan no chopstick to usaran. No nasalay ka nga ag chopstick kakabsat. Adat. Magimas. Nag-uura na ako dati padawat di. Pangrabi ka awam mo, timapa? O na-uray ko. Dati A-basic dito eh. Nung nakatangtang ko sa freezer ko gamin. Halo-halo tayo dito Pilipinas dahil ti kakabsat. Ngarami ko gamin. Gabatahan ko nga nakan nga dagos. Maliket nga agbalin nga kasladanon. Yung matunaw. Kamo ko dyan freezer. Ang tata nakatangtang mo ito ni. Sa katangton to ulo ko. Patunawok pa eh. Ano mabali nga makan. Nairaos man nun ti pangrabiin nga kabasap. Grabe naggalang. Murena ko lang mas asukon. Zoom! Ti agungko.